ناوی منی مالی دشوار عیسی ابراهیمه. ناوی منی تفگری دشوار امانوسه. از سال 1989 هاتم دنیای لواجار دیرکی. از خواندوان بوم. شیعکی حتی ششی از یکمین سر مدرسه جی بوم. و تدید هدیم و مازن دبی حیان نهی مخواند از کیمکی پاش کتم. جبو مسئله زحمتی جیان راستی. يعني صفي نهاية از دهاتم اش امتحانا دهاتم از دچوم دشغلي هناكي روشا مالي نباش بي بابي من دمكي نخوش بي جبور روشا جياني هناكي باشكتن خواندنا من داشي بو لي رغم ويجي ما اصرار كر ما خواند حياني از چوم معهد تجاري دو سالا من معهد تجاري جي خواند يعني قوري مش خوارد دوغوت متقو سالا سسي معدله من باش بي ازي بچم زانينگها مازن لي فرصت چه نبو اف شورش گاوه وید روجاوای کردستان ده هاتن آویتن دو وقت اکی ده مجدف خواندنه برده پیوستی شورش بجوان کرد هبو جبوه مجی وک جوانه کی کرد خودیت گرک هم تیده حاضر بن گره هم جه خود تیده بگیرن جبو پاراستنا و آخه جبو پاراستنا دایک و باب و زاروکین دوی آخه ده جیان بکن بدل وی چیه جی هم جه را حاضر بون سالا 1997 نوبرا 1998 از زاروک بوم از باوی خوره چوم شامه هم راستی چون امنا شامیش بو مسئله نخوشیه بی باوی من او سحاره دچن جبو سروکاتی ببینن دچن کاری حوالا هبو ودگره تی دبینه از سر شارع سکینی مل شام جی مازنه المالا مامی خواه بو مالا مامی مجی نزیکی ریا مطار بو عربه زحف بون جوینه و حوالا گوتبو ایواره وره جبوی باوی من مجبور ماش حوالا را گو کره من بچه سر شارعه خودینه که تشتک ببی از نکارم راکم از مجبورم یخوره بینم جوینه yani evet işte şans damın ku az biçim serukati bibînim havala bibînim ve demê mamekî min jî cem serukatî bî em çûn bî êvar em çûn me serokatî dît me heval dîtin yani tiştekî zaf xweş bû heval hemû cilê eskerî bûn ev cilê kevin jî bîn sa hevala mêzetkir cêya hevala nîzîkatiyê hevala ji hevdûr e rastî jî ez zarok bûm ew hissê ku wek şoreşgerekî wek naskirinekî vê rêxistinê min nas nedkir yani ama tiştekî zaf xweş bû yani car cara ez li malê jî dibêjim ez dibêjim tiştê ku me li wir vexwarî yani asîra ku min vexwarî heya niha jî ez dikarim bêjim meselan tama wê çavabî rastiyeke piştî wê de çend sala hêdî 2003 wa de re heval hatin xebatekî wisa serbixwe nebî yani tu bêjî hemû xebatê partiyê wî wextî nêv hev debîn ji ber çê hejmar nebû hejmarekî ku zêde tevlî kar û xizmetê bibe nebî ew sedemê wê çi bî sedemê hovatiya dewleta Sûrî yani zordarî zilim zordarî işkence yê ku girtiba efo nedkir ji bo wê yani gelek malbatê me yê welatparêz gavê pêş de nedkarîn bavêjin ji bo xizmetê bikin nedkarîn xizmetekî zêde bikin te dît yani te bivê nevê dewleteke tu nikarî gava pêş de bavêjî duwa sala de wek ciwanekî me çi tiştê ku hat ser milê me dikir me kom dan ava kirin wek ciwanên Kurd di nav koma di nav komê Newrozê de di nav xebatên wekî din yê rêxistinê de jî me komekî ji ciwana da ava kirin me dixwast em hêdî her hejmarekî ciwana zêde bikin çalakî jî çêdibûn wê demê çalakiyê me jî piranî li hemberî dewletê bûn yani hemî jî li hemberî dewletê bûn
ما gelek cara molotov jî didan şolandin ji bo parastina xwe. Mesela çi çalakiyê ku me dikirin jî dewletê mudexelet kir me û dewletê lev dide. Yani heyanê lêdan jî çêbûye 2007 û 8 wa de re di Meydana Azadî de Meydana Azadî meydanekî piçûk el dêrikê wek xelekekî ye. Wê demê dewlet zor hatime yani bi lêdan û yani tê bîra min dayîkekî zaroka xwe deyna ber tekerê ereba dewletê ji bo xortê me nebin. Hinek ji me hatin girtin hevalekî me jî pirêşandin. Heyanê ew dayîk ew zarok ranekir heya ew berdan. Yani ew mewqif yani heta nihan ez pê têşim jî. Bu rûşûndetir me di Newrozê 2006 tevgera ciwanên demokrat hat avakirin. Salê 2007 yani ez çawa dibêjim te kar tevlî hebû. Mesela me gelek xebatê peyedê hebûn me diçû dikir. Cinazê hevala yê ku yani tê bîra min cinazê hevala ji Bakurê Kurdistanê dihat Başûrê Kurdistanê wek xwedî derketin wek çûyîna pêşiya va cinaza û va hevala bibin goristanê bêhtir dayîk yani hejmarekî xortayê yê baş hebû lê hema bêhtir jî dayîk ji ber zilama ji bo dewletê nedkarî zêde. Yani yê ku dihatin jî li ser tiliya dihatin hejmartin ew hejmarekî mezin nebî. Mesela dihatina cinazê hevala de wî wextî salê weştera behsê dikim salê gelek zehmet ser me re derbas bîn. Salê 2011 de beru 2011 bî avakirina yexegî. Avakirina yexegî jî ez dikarim bêjim te yani wek elankirin çawa bû hevalnê me ji derveyî bajar hatin ji bo bikevin bajar de dewleta Sûriye hacizê wa li pêşiya dêrikê hebî. Astangî ji ware kirin, şerê hevala kirin. Hevala jî silah ware bîn. Çend mermî li ber hev avêtin. Xeber dan me em li dêrikê bîn, em jî silahlîne wî wextî. Hevala çend silah dabûn me. Xeber dan me em jî silahê xwe bi rextê xwe ve hatin haciz. Pêşiya wa hevala. Wê demê heval hatin dêrikê de yexeke elan kirin. Wele resmî hêdî vê cav heval me çawa dikir wî wextî em diçûn gunda. Gund. Mesela malbatê me mezin di gunda de hene te dît. Em diçûn me yexeke ji ware dida naskirin, me şora ji ware da naskirin. Ji bo meseletê tevlîbûnê em ê çawa vê axê biparêzin, em ê çawa xwe biparêsin. Ji ber ku wî wextî pêwîstî pê hebî. Avakirina yexekê jî welê hêdî bi hejmarekî piçûk heval her mezin bûn. Yani bi 4 heval û 5 heval bîn ez bawarim hejmarekî 100,000 niha derbas dike. Ew jî hemî keda şehîda ye. Wî wextî de hevalê xebat virbû, şehîd xebatê mezin virbû. Xebat dêrik me gelek kar bi hev re kirine. Hevalê xebat fermandarekî şervanê şehîd xebat jî hebû. Demê hevalê xebat birîndar jî bû em pê re çûn Helebê. Hem şervanî wî hebûn û em jî bo hevala re çi karê rêxistinê dida pêşiya me dikir. Bêhtir meseletê tevlîbûnê bî ji ber wext teng bî hevala dizanî ku hazirtiyekî çeta heye ku dixwazin axa me hêdî ji xwe re bigirin. 2011 şûn de em bêhtir sînorê Başûrê Rojavayê Kurdistanê de hinek kemîn me tavêtin me heval dibirin.
مها شاشا حفتا مها حفتا بو ام السينور بين مديت مكامين آفيد بي حياني سحاري امان مديت نشكي دا ولا باكر ما از بارم 19 تیر ماه بیدمی ما سینور باشور روجاوای باشور و روجاوا ما گرتیش دولتی ام چون مخفر دولتی ما واشر کر بشر ما مخفر جواستاندن اش سینور حمیه ده مخفر دست دولتی دمان او جی دم پیش دم چالاکی کرن مج دست واجی درخستن هدی دمک وردتر ناوی یخگی هات گوهرتن بو یپگه یکینه این پاراستنی گل هنگی هجمار زیدتر بو کنفرانسا ویجی چه بو اجی وک قنصه لشکریه یپگه من الدیر که خبات عسکری دامشاندن خبات عسکری و دمی کو مسینور جی گرتی وروشون ده تدید مسئله گمرکی هبود ما مسئله کار گمرکی جی مره و دبر و کاریه پگی جید ناف هفته نزی ساله کی امان شر روجاوا دست بکر چتل ملی کوچراتا ملی سویدی عرب وادرا و خطه جنیدیه و سویدیه یوسفیه و چلاغه وادرا چتا دی هولدان کو گاوا بروما باوجن امجی وک مجلس عسکری ما گروپی خو همین حاضر کرن ام برو شرچون دوی وقتی دا تابور دیر که یه کوچراتای براوی خطا کوچراتاش خطا سویدیه حیانی نزیکی تربسپیه گریدای واه والا بی هجمار جی کم بی یعنی از بیجم هجماره کی کتبه جی وصا زیده نبی جبل خانه ما يعني امكان نبي راستي جارنا يعني تشتي هري زحمت ما مسألة جبل خانه دكشان مسألة هجمار ده ما ندكشان چما ما ندكشان جبر كو حوالي كو كتين دشار ده حوالي كو دهاتن دكتن شار ده حوالني بإرادة بو حوالني يعني تشجي بكي او حوال جي خبر نادي يان شهيده يان برنادي هفالين خورت هفالين جن هم همو ناف هفته بون يعني جه ما استراحه ام وقت هم دهاتن استراحه که هم دهاتن ویدی وقت دی همو هفال دموزی شرط بین شر گله گران بی يعني شر روجاوا چاوا گرانیا و چاوا بو امکان من نبو یه چتا امکان شهر ملیده جواره دهات مثلا حمله چلاغا و گنده رمیلان پاشا و یوسفیه وادره همی شروی یک استیده حاضر بوم شر رمیلان پاشا و یوسفیه شرکی گلک گران بو ما گلک قیب جی تیده دان گلک حواله ما بریندار جی بون تیده هدی حوال هجماری حواله زیده بو الطفل جهکی ما استراحه بو طفله بو حواله جن بون حواله خورت بون شر دست بکی مش حواله را گود شر کی ضعف گران بو دادیت ما بری شهید ندیت بون ما بریندار ندیت بون رغم قیبه ما کوچه بون ما بردوام کر هدی هجماری حواله زیده بو و پرانی حواله جن جی تولید بون یعنی هجماره کی زیده چه بو وی وقتی ده گنده کو مرزگار دکرن راستی جبر کو چته دوا گنده ده مابون او باوریا کو تزیده بدی هر کسی در دور دگنده منت کاریم بدن یعنی ناسکرنا من نبو جوا گنداره نه عراضی نه ملت مناس ندکر حیانی کو مناس کرم ما دوستی خوش دشمنی خو وادران ناس کر هدی اولا علاقات بواره چیکرن سر مسئله کو خط ملی چلغه وادره گنده و ناس کرنا و هر در هدی مدان ناس کرن دوی وقتی ده
yani استکارم اشتره بیجم چلاغه و گریفاته چلاغه و گریفاته شرکی گله گرانته ده چه دبی yani قایب جیمته دادن اما کشتی واجی صحف بین یعنی استکارم اشتره بیجم اگر حواله کی ما شهید کتبا ایه وا حیانی 20 کسا کشتی واجی چه دبین اگر حواله کی ما بریندار بی با بلکه حیا 15 کسی واجی بریندار دبی اجبر کو او به اراده هاتن شر اما حواله ما به اراده هاتن شر برخستن هاتن شر بناسکرن به باوری هاتن شر خطا چلاغا و پارستنا و حتی ریا عامیات الکوچر دور ده گنده در دور همی حوالا رزگار کرن وروشون ده شر سرکانی شر علوک و چاوا دست بکر چتا وی وقتی گنده علوک گرتبی ریا حوالا یا کودچه سرکانی گرتبی ام وقت مداخله از او حوالا کی شهید هفراس اش گرکلگی ام تدیت ام füze جیبون سر گریدای تابوری سلاح گران بین و جا شرکی گران کودره هبا ام دچون ما وقت مداخله ام دچون جبر ام سر صاروخا بین مسألة تانگا مسألة عربي تقامنية مسألة عربي كو تين برو هفالتين جبو جبل خانش چداره بینن تشتی کو کتبا هدفی هفالا دروخاند ما دروخاند ما لید دا شر سری کانیه شر علوکو چاوا شر کی ضعف گران بو هفالا سیدو او تیده بون شهید سیدو وی وقتی تی بیرامن 7 ساعتا بریندار ما موزیه پیش 7 ساعتا بریندار ما والبرخوده شرکی اشتره بیجم یعنی راستی جی نای گوتن ج زحمتیه و ج ایشاوه ما قیب تیده دینان حواله ما دمی کتن سالدریه ده به پانزره ما حواله سر دست چید کرن یعنی عربه بون حواله حسن دکر سر دست چید کرن وی وقتی چون فوزک الپانزره حواله دان چند حوال تیده شهید کتن حواله که گواز ناز دکیم جوا شهید بریتان بو او حوالتی ده شهید کرد پشتی دو روژا حوالا علوک رزگار کرد هدی چاواجی لیدان پاکش کرن ما وی وقتی ریا سریکانیه وکر ریا سریکانیه وکر هم چون کتن سریکانیه ده وی وقتی سترانا دینویا سریکانیه درکت بو راستی جی ام به عربی خو کتن سریکانیه ده تدکاری بیجی یعنی حسی خوی کت بحثا وی اوی بکی تنکاری بیجیش کیف خوشیاره تنما با هم بگیرین راستی یعنی سریکانیه جمره بو هر تشت جبر وی وقتی ترکاجی زحف آلیکاری دا چتا یعنی حیان هاجی دده اما وی وقتی تایبت آلیکاریه کی زیده دداوه رغم آلیکاری ترکاجی حواله ما شرکی پرخورد کرن هر در رزگار کرن در دوره پاکش کرن علوک چتا گرته بو علوکا تدید دو گنده علوک هنه هر دو جی سر رینه علوک یک جی گرته بین گنده کی گنده وی ملی یه آلیه چپه یه ری گرته بین ام چون سریکانی از او حواله کی مگو از او حواله کی شهید چون شهید هفراس جدیر کی بو ام چون راستی جی ما عراضی ورناس ندکر یعنی ام شخوره چون ما حوال ناس کرن حوالی کو دناف شرده ما هدی حوال ناس کرن وی وقتی حوال آواشین و حوال جمشید سر جبل خانه سر جبهه سکنین ما حوال ناس کرن هدی ام بعراضی دان ناس کرن تانگ دجمن وی وقتی هبون ما yani qaderek tangê dijmin me rûxandin rastî. Tang jî û panzêr jî. Yani berî wê jî û wextê em çûyîn serê kaniyê jî me hevala rûxandin.
علوک و چاوا دمی اولا رزگار کر ام چون درباسی سرکانیه بون مش اولا را گود یعنی حسی دمی ام کتن سرکانیه ده نو حسی جیانه هاتمه یعنی متکاری یعنی سرکانیه وی وقتیش مرا بو وک جیانک جبر کو گرانیا دجمن گرانیا در دور مثلا دولت ترکوی وقتی آلیکاری ضعف دا چتا وقت بیجی ام نوکا جیان بکن راستی اک بی یعنی کلیه کو مبهوالا را جیان دکرن سرکانیه ده کلینه جیانی بون مسئله آلیکاریا ده مسئله چوین هاتنا برنو آنینا جبل خانه و خوارنش هفدوره مثلا ما قرتك آف مربا ما هیس کربا اولی که متینه ما و آف نوید خوار ما دده اولی خوار خوارن ما به هفدوره چید کر تشتکی که از بیشم مثلا هنک جارا فرصت خوارنه و آف خوارنه جی وی شریده نبو راستیه که یعنی زحمتی که جبهنا باروده ما پر زحمتی کشاندن پشتی رزگار کرنه هم هاتن دیسانه تدید قوت دیره که همو هات بو جبو آلیکاریا سریکانیه تابور سلاح گران جهات پشتی خلاص ام الجند الرشوعاتية المحطة كهرباء دمانجي مالور بو ام هفال جن همو ناف هفده بون جيانا كي ضعف خوش بو هفالتيه كي ضعف خوش بو وی وقتی شهید بریتان اور بون بریتان ما گویی چو چالاکی شهید کد حواله یعنی حواله کو شهید رزگار هبو رزگار امانوس او تابور قمتانی بو وی وقتی اشتا زور شهید رزگارم گلکی هفرمانه دبن دانتما وی حوالی ده ما گلک کار کریه پشتی رزگار کرنه هم هاتن ملی چلاغه دیسا شروی داری گران بو اولا گازی کرم و گران گنده در دور چلاغه صفا و قیروا و او گند هبون ام سر کانیه پشتی رزگار کرنه هم و گران چلاغه شروی داری دست بکر در دور چلاغه پیشیا چلاغه نافبرا چلاغه و خطا تلکوچر و قامشلوده هنا كنت هبون شتت ده هبون جبهة النصرة وأحفاد الرسول يعني وي وقتي داعش نبو أف كتيبة دي تربين هر يكي نافك الوابو يعني الناف تام زيدا ناين بيرما بهتر جبهة النصرة أساس ديكرتن شاركي جران وي وقتي دا سبيكر مها دها دبون سالة 2013 شر بو شهید جیانا و هاتن جمع بری کو شهید بکوین اشتا هوان تاویتن دجمن زحف هوان تاویت بری کو هوانا باویجن هر خواستن پیش دوارن فرصت ندیتن هر خواستن پیش دوارن فرصت ندیتن دو عربه ریکرن شهید هفراس فوزا خوا حاضر کربی دم عربه برو هفتین او هوالجی منم دموزی شر دبون او هوالجی فوزله ده هر دو عربه به هفرا رو خواندن هر دو عربه به هفرا رو خواندن ولش کیف خوشی و دیو ام ولی کیف خوش و اول همی کیف خوش ام هاتن شر هنکی سفک بو مگو هوانا تاویشن بلا اول هنکی موزی سفک ببه شیدجیان او جهاتن موزی پیش بود گوام فکن روش اولا چیه؟ امجی چون مجید گوازه اولا را بیشم افدر باطونه جفر رابن ون درکبن جوی درکبن مجید گوامی درکبن راستی جی یعنی جبو هاوانتین موزی گو اولا شخوره چکرین تیرا و حواله کو ورده حمیانت کر یعنی هجمارک حواله هاته بو گاوه کی پاش دهرن هاوان تاویتن از هاتم از برچی بو قطعنان دستیم ده بو هم متغارشی ودخوار و قطعنان دستیم متخوار هیدی مخانه دید یعنی هاوان امسر من پشت خانی ده بون بچک باتون جی هبی همه مهاونیری
در دور ما همی بی آگر و هوال کد هوالک مرا بو کاجین مقیر کرد از جباسنجا هوان المکد جباسنجا هوانه ال دیوار کدم اولنگی من چپه هات پشتامن گرانیا برینداریا من درانه من دبو basıncı sıngamı girt. Mizanîm ez hêdî piçkî nefes hatmin. Ez wisa mêzet kim hevalek vir şeyde, Nêzî sê hevala şehîd ket. Sê heval wî wextî şehîd ketin. Şehîd jiyan bû, şehîd hevras bû. Hevalek ku birîndar bûyîn jî qaderek heval bûn. Yani wî hesabê bike ji basıncê hinek heval 7 metre 8 metre avêt bûn. Basınca wê hawan yani gor basıncê me digo hawana 120 e. Em isaf kirin. Şehîd Adar jî hebû. Hevala Adar jî ez û hevala Adar em bi hev re isaf kirin. Dê bîra min demê em ê xistin pişta pîkavê de em birin. Destpêkê hinek heval birin, ez û Şehîd Adar jî birin. Geliyê ku em birîn, çeta wî wextî gelek ciha de cihê xwe girtibî. Em çûn, em hatin hacizek çelexe hebû ji warê gunda. Dem em jê derbas dibin qederekî ew haciz jî teqandin. Yani me bihîst ku ew haciz jî te. Deng jî hat. Min Şehîd Adar re digo, min digo Adar hinekî li ber xwe bide em bigîjin hevalê me xilas bikin. Em anîn Remêlan. Şehîd Adar rê de şehîd ket. Ez anîm dêrikê ez ji vê dera xwe heya lingê xwe girêdayî bû. Pêça hemû safat ewelî jê re dibêjin. Em birin xesta dêrikê de nêzî me hekû çend roja ezmam. Birîndariya min ya herî giran ranê min de ev qetê ranê min îne. Ji min re bilatîn deynan. Bin lingê min re jî hevqa hem şikestin hem kûrbûn di meselê. Ev lingê min heriya niha jî ez dikarim tiliya xwe yani zaf kûr çûbî. Ev destê min ev hastiyê destê min derket bû. Destê xwe de jî ez nêzî 6 meha welê girêdayî ma yani ji binî min nedikare ez hereket bikim. Wek dî heyanî ha va derê min û ev derêm hemî parçe. Her der parçe. Pişta min qederek parçe ketine de. Heya niha jî nêzî her du lingê min de nêzî 100 parçe heye. Destê min de parçe hene. Devê min de parçe hene. Yani nêzî ez dikarim bêjim em carna welê ji zarokê xwe re dibêjim ez dibêjim bîranînê şer di me de hene yani. Ew parçe jî wek bîranînekî ne ji me re. Bîranînê xweş nexweş me jiyan kir yani. Ew rastiyek e. Ji ber ku demê me berê xwe dayî de me hesabê hemû tiştî kiribû. Rastî jî min digo ez xilas nabim. Ji ber wextê ez anîm xesta dêrekê ez barim xîdabê min du tiştek bû, sê bû. Yani rastî tişte herî min tiştê herî min merak dikir dayîkan bû. Dayîka min zaf me vegirêdayî bû ez mezanê malê me. Dayîkam jî çûya rehmetê. Yani ez zanim dayîka min bibîzê ranake. Ji ber birîndariya min zaf giran bû. Hinekî kêliyên dayîkê cida ne rastî. Yani yê ku dayîk hebe û dayîk nebe çi qas ferq heye. Tiştê me merak dikir tenê dayî. Bavê min zaf me vegire dayî. Nabêjim ama hinekî qeweta bab ya dêzê de tire. Em anîn xestê tu dikarî bêjî
تدی دیر که دام تین ناس کرن نیوه کی دیر که هلوشا خستا دیر که باوی مهات سرمره سکنی جیان مهات سرمره سکنی از کنی مگو جبو او نبن مجی پر بریا دایی که خواه کریه جوارا گو مگو تشتک نابه از باش ببم از هاتم روش چون روش هاتن هر مپرس کر او کر دایکا من مبهیست وقت از بریندار بویم دایکا مش سوکیتی کیسه وی خطرا و دستا دنه خاله مجی رد بجی دجوار بریندار بوی آنی نخست کبه کتبو اوشی کوتا کانوین پشتی وی دمه کی نزی محکو و تشتکی از خسته دمام وی دایی که راستی جی وک چوا زاروکه کی بشیر تخودی تکی و ساز خواهی تکرم یعنی رغم نخوشیه و رغم عمره و هر تشت اشتره بجم هر تشت جمره تکرم یه بریندار وکی من یعنی حیانی تشت دینان بروا هر تشت شواره تکرم مسئله پاقشیه مسئله شوشتن منت کاریم بکن برینا منت کاریم اما روزانه کنکستانین قپالتانین او دکرن لاشم همو پاقش دکرم یعنی مسئله خوارنه و مسئله مغذیات نت اوه حاضر بون تشتکی نخواه بس همه تانی برمن دکو کره وی بخواته باش بی وی بخواته باش بی وی بخواه روجل سر مفرس کر بی لترک شیر و موز و هیکا خاف از چوم جبو عملیاتك دي ببینم قوامي بلاتيني اشتر و درخن هم اشتر بلاتينه كي بيخن هندرده داديت عضل نينا قوتا هيزا لنك زيدا نينا از چوم از خستم عمليات دجي دكتور لازگين فكر لنگي من ما ساكني قو دجوار قو تشتي قو تكري چيه فكر هستوية لنگي من ما ساكني قلت زاني هستوية لنگي تا نها قو نهاش دف گوشت برده گوشت نينا و تشتكي جدا اما وك هستوش یه بری خورتره گو کی وسا هاشته ماه مگولا دایکا مهاش مماه گو لاشته پر تمیزه زیده پاکش یعنی مسئله التهاب و تشتو مشتی ولد گو مگو زانی دکتر گو هاست کنی مگو دایکا من روژه لترک شیر و موز او ددان من و روزانه دگو دی پیوازی شوان دی بخوی جبو مسألة التهابه دقول شق التهاب لاج ده بدرتخه يعني جورج روجانا فرس كربيل سرمن باور كن هفال يعني رغم روشا ما مالجي تشتي فايدة وخش دايكا من يعني هول داج مرابينه شمالي كيم تكر شخوا كيم دكر جبو ازرابم بشتي صالكي قاوا يكي يعني نا وك مش اما وصا قاوكي استكارم اشترى بجم هاوصا ما اوكر باور كن هبال دنيا همي چيه متقود افقا دنيا يا منه يعني اسنا مشيمه مش افصالك مش چيه من نديتيه تناز رودنم رونشتنكي كوتاكي اوشي لنگي موسى سر كرسيه لنگي ديجي همي برينا من سر تخت بردابی متخواست از گاوا واویجم من شوالا خواست مگو ورن کوپالا جمره بینه کوپال جمره آنین هیدی دایکا من و بابم دهاتن ملي مدقرتن البرم بين ازجيجي دبم او صالك از العرضه ازجيجي دبم هدي مقافا بيتن بشتي صالوني في ما هدي قافي باش آويتن جرميلان از بهوالا رچوم سريكانيه شيد رزقار امانوس بي ام بهف رچون سريكانيه شري مبروك او داما شركي گلك گران بو راستي جي ام لاليه مبروك ابن
دوی شريدة ما قال قيب دينا هبل يعني دم هم چون كتن هول چون كتن مبروك هذا موزية بنيا مبروك عربين ده سه تابور هول كتن مبروك هذا همو هولي هولي ما تابور حركت ليبون قاطر مقطورة هات كت جندة قاطر مقطورة هات كت جندة ما او يعني چاوا ما هاو نيري تاقا اول وی وقتی از باورم يعني نيفاكي هوالا زيادة تر شيء بشتي او عربة مازن تاقاندن دوی شريدة شري مبروك آدم هاتن ما قلت از وقت غازية كي تابوري ده من جي خود گرد جبر هوالا فوزه جي وی وقتی جي زيادة نبود ازو هوالا كي بهفره بين وی وقتی ده ام هاتن غازي ماكرن جو ربيعة الملي ربيعة ملي تلكوشر إيريش كرنا ام هاتن وك قوات تديت الويدري ما هفلا موزي خو تشتي خو ساغلم كرن سريكاني قوات ديركي حمي و هاتا ملي تلكوشر و ربيعة وادرا شر الويدري جي جران بو ام هاتن چند روزه شر لوی داره دوام کرد حیا ساکن بو ام هاتن يعني دیسا مسئله بریندار ما تدیت از ثابت منت کاری از جبهه بسکنم جبر روشالنگی خواست دهاتم خسته عسکری از دشوم تابوری کار چه کار مثلا مکاری باز بکم مدکر و امجی نهاد ناف خود وک حوال غازی پرورده ما وکری هنه و یه گرتیجی هنه یعنی کمبوینه ما هنه مثلا حواله ما خوانا بینن غازی راستی یعنی هانها مثلا از گله حوالا ناست کم هم دست چونه هم لنگ چونه هم چاف چونه رغم ویجی کاری خواه جیان حمیه دکن کار جیان زیده تر آلیکاری ددن در دور خوشی يعني مثلا زقلها هولي ما هنا فلجن مثلا آلیکاری د مسئله فیزیکی ده آلیکاری ددن د مسئله پرورده ده آلیکاری ددن و پرورده می فکری جی مسئله کتاب خواندن دناف حوالا ده هیا و اجین ها وک گازیه کی گریدای مالا گازیه کار دکم کاری کو رخستن ده پیشم مخابات تونل آجی کریه از قرارگاه جیمامه محوال برنانینه دوا و 3-4 ساله بوریده از سر تونل آجی سکنی نهاجی وک اندامه کی مالا گازیه وک حواله کی جوا حواله از جیانه ما دوامه حوالتیه ما دوامه يعني تشتي هري زيدا متخصص چبو از راستی جي بيجم يعني فكري في بارتي همي سروكه سروكاتيه يعني از دبيجم چما او سروك مثلا افقاز غاوي ديروكي هاتن في روجاواي هاتن داين مثلا سروك چما حاضره يعني خواستكا ما و داخوازا ما سروكي من آب مدبا دمي يعني از جانش خورا دفكرم دمي سروكاتي دبيجي ديرك كليتا بهدينا و بوطانه ایرو يعني مدید بنگه وک بنگه آوا کرنا و شورشی جدیرکی و دست بکر او آخافتنی سروکاتی بری 6 ساله زیده تر و 40 ساله زیده تر دکوت ایرو پیکتین یعنی کشکا سروکاتی دمکی نیزده نیفا حوالا ده بی احتیاجی حوالا به هیا فکرکی گوهرتنی سر مستوى دنیای حمیه ده چه دیگه وک حواله کی سلاوی ما سروکی ما رهنه حواله ما زندان رهنه حواله ما چیا رهنه حواله ما تقاد شر دهنه و هر حواله کی کو جبوی آخر جبوی گلی خدمت دکی هم بجنا خال برواده طوینن و سوزامه داوی جی حیا داوی
Em ê xebat û xizmetê ji vî gelî re bikin. Em hevala hemû spas dikin.